Pamirsa linuh sani keras ngejerin Bali ring tanggal 17 Januari galah sandeni lintang. Linuh anto kekuatan langkungan magnitudo inucap, keras sayang kantos galah tengah 6 sande. Kaketus saking BMKG gempa megenah ring 300 ya dasa siki kilometer barat daya Kuta Selatan antuk kedalaman dasa kilometer. Sadurungnya nih taler kerasayang linuh ring kalah sawetara 5 sande. Maka kali linuh punika madue magnitudo ring sor 5. Anutin saking BMKG linuh ring sawetara galah 5 sane magenah ring 3,6 kilometer barat daya Tabanan Bali antuk kedalaman pitung dasa sia kilometer. Selanjutnya linuh ring galah tengahi magenah ring dasa kilometer timur laut Klungkung antuk kedalaman roras kilometer. Maka kali linuh inucap kejantenang nenten berpotensi tsunami. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.